Ütüе күнүнен бүгүн беһиги акцион бери битигер Жокускай квараттагы үһүс нөмердәк поликлиника главный браха общественный народный фронт камсаһын члене Светлана Николаевна Давыдова ылжыттыр. Балаган ыйгар Россияга, Москва коракка доробуя харыстабылын форума болары турар. Бу форумга билден турар Россияга доробуя харыстабылыгар бар, тирен турар кахалгалары жүллехеллере, инники соруктар тустарынан кепсетеллере шолкай. Биһиги республика бутуктан бу форумга делегация кыттабарара көтүллер. Светлана Давыдова, Жокускай корат үһүс нөмердәк поликлиникатын главный браха общественный народный фронт партия и регионнағы салатын члене. Светлана Николаевна, эһиги бу форумга кыттыны ылабарары олорогот, билден турар эһиги бейага турурсар бапоростардаг этер санаалак тергит болу, ол тугунан тугай теккинчи бүй. Би республикаттан бу форумга 5 киһи барары хыджар, ол курдук пациентской ырыактар общественный организациялардан эми бараллар. Онна бу медицинская общественностьтан мигин, онна таттыта улус балыгатын браханами гытанерелер Гуляева Диана Накентьевна, онтон бу общественной организацияттан Лаптев Алексей барыхта, Журковский Александр, онна Атласова Алена барыхта. Бу форумут 6 сон 7 чыгылага болар, балагана икар Москвага 2 күннәк форум, ол 2 күн тухары бастыгы күнүгер 5 вопрос тула кепсети такыктак. Ол вопростар бытыттан, конечно, бастыкы вопрога бу доступная и качественная медицина, итоги оптимизации ден болар. Бастыкытан тан иккиге эти кадровый дефициттен вопрогунан таксар. Үхүз вопрога улахан маннык тыын вопрос болу дегенебин страховой медицина Россияга хайдак дальше хайдарын тугунан, онна страховой медицина хайдак болуктаган тугунан кепсети таксыктак. Оны бүгүнкү күнгө мында тын вопрос курдук болар бул ырыактарга эм качыйта, онна бул хаңа оборудованиянан медицина тух тилтелерин хайдак качыйынан тугунан эми кепсети таксыктак. Эйгин Россиятагы национальный медицинская палата сүрүнүрсе бетигер членинен таланнар улахан эппейтин хөсүктер биттер. Онан бихеха бу муньяка бараңыт сахасирин медицинатын туок вопростарын турурсар буланна кыды. Бу Россиятагы медицинская палата уже терилли бите 5 жыл болду. Ол тухары кини уже түрдү сиегини атарды. Ол сиегер быйыл эме эти сүрүнүр хебетин талалларыгар регионнардан жоннор метал бытыр урут холобурычы сүрүн хебетигер буллана Россиятагы федеральный структуралар, общественные организацияларын членлери кирер болдактарын да билген эме регионнардан эме килдертәтлер. Ол, конечно, быгер бигнеме килдер биттер улаханат бетнес курдук санануларабын. Олехин бу форумга бараммыт бу медицинская палатанан эми вопростар турурса хаджабыт. Ол вопростар бут, конечно, бастыктынан туран үсү сүрбөһүс законы уларды килдерәһен. Ол үсү сүрбөһүс законы уларды килдерәһен бүгүнгүннән эттәкка хакайрын правительствода бу законодательный орган мөтәме илтүменеме турурса хаджар. Ол турурсу түбүгүнен хакайрыгар кыра балыгаларга бар хонор круглосуточный стационардар халаларын тугугар. Онна 2 вопрос бот бихеха билинге күнгө кадровый вопрос болар. Олен тын вопрос бот, конечно, кадровый вопрос. Олен ол кадровый вопроска кайдах үлелеге кахебин кайдах туокулар тыны килдердакка бу медицина өрөтүнөн хебиден эми вопростар туруруктакпыт. Онда эти ырыактар общественный организациялары эми бараллар, олар кинлер эми, конечно, бәлер туспа эми вопростардактар. Ол вопростар белемнер бит биге медицинская палата, бу республиката медицинская палата эми тугур костоллар гыталаппыт, бу общественный организациялар бутын катары. Онда эми бәлер элбак вопростар хатлар, ол вопростардан биге эми эти форумга резолюцияга кирерде эми
бәбит этибитне мегитен турардакпыт, ол тыл ыпыт этилер битеттенеме сорохтора бу резолюция кибип болуктактыр. Ну, конечно, бу диемет оны көрөкпүтүн хеп буллади. Оны билсиндереликтер, пока ол резолюция түмүгүнен. Сыпара капсиринен Россияга 4-тыгынча бираз, 200-тыгынча орто медицинский персонал тийбете битти. Оттон бие каха кахирер балыгын бу кайдагай бу кадрынан качылды. Бу 4-тыгынча бираз, 200-тыгынча хестере тийбеттен буллагана холобор нормативтан таккар. Билген булланы нормативынан тохтен ылылан турар холобор на 100-тыгынча кияка холобор чордон бираз да 10-тыгынча кияка чордон бираз 100 чордон тоғонча хестре бар булуктактен онук нормативтер баллар окунан баран бу бүтехегер буллана Россиятага здоровье харыстылын министерство тахаңа биркәсылан турар. Ол биркәһегер булланы эме нормалар битеме олар ян тураллар. Урут холобор терапевт бастык приемугар булланы 12 минуттан берер буллактарында бүгүнкү күнүнөн терапевт оны педиатр участковый приемугар 15 минуттан беренерлер. Онтон урукко холобор булланы уролог браска, акушер-гинеколог браска 15 минуттан берер буллактан билген 5 минуттан көрүлөр буланар. Олен эти нормативтар бутур улар иддактарына бияха дөссө билген ити жордан тыынча 200 тыынча болбакка өссөл бактибек болот. Жада хана бу мандык нормативка тирерсерге оны эти холобор тохтен ирдебилден барды. Холобор населенияга бу медицина өңөтөнү улахан үрдүк ирдебилле. Ол ирдебиле бартын толор надатыгар, конечно, дөссө көрүлөһөне улатын беректа. Бүгүнкү күнүнөн саха серигер браханан хачылы эме улаханы күрдүгө хок, окунан баран холобор бу 916 тыгынча кияка теңден курдакка, конечно, тогонча бир браска бир 10 тыгынча кияка тогон 2 брас тем барсет. Онтон Россия бухы паралар булланы среднем Россия кене чордун хеттеден. Оны биһиги бу бәбит регион мутпаллана улаханыттан, климата атыныттан, транспортный схема бит инфраструктура бит сагыта соготтан бу тогон ки бола, тогон брас болары, конечно, эмети бек курдук. Олен бу нормалар эме кирдактарына эме улар тылар такыктары ден эрене ханыбын. Онда бу улар тылар такстактарына бу бүгүнкү күнгө холобор бир браска күнгө хүбебести отутту ырыга принимайдан олар. Очоғына үлі біреметін ұстата кені приемдыр кейті ағаян беректақ. Олата қолабыр хүрбебес отық кейіні принимайды олар ұппалана біліңгі күннен ол хаңа норманын баллағаны хүрбелі 15-те кейіні принимайдың сеп болар. Ота билигинче кемирде белинен корот поликлиникаларга даганы информатизацияны киллери күскө бара турарди. Поликлиникага тагар хайдагай, онна электронный очерат, интернет сетеменен сурутуу дени жонсерге хайдагылынна. Бу вообще город үрдүнүн, конечно, эти вопрос турбут 2-тыгынча асылтан киллер хатыбыт. Беги киллер хатыбыттен болбатак, частично киллер биппет. 2-тыгынча асылтан электронный очераттен болбата. Центральный архив медицинских изображений ден корок киллер биппет. Ондан эти модернизация кайысхатынан бу республика үрдүнүн 2-13 султан эти информатизация кирим барды. Ол информатизация кирбитер би программалар бутулар яндар, онна вообще направление битеме олар яна, конечно, улахан үле бара турар. Окунан баран буллана итибарты бир күндө холе болбатак, бир күн устата кейине ол үйүнөн тыгынча кейине интернетке хатан обращайся гына үйрөтүлүбөт, эти информаттар кытыкен обращайся гына үйрөтүлүбөт. Олин билген буллана эти постепенно кирен баран ия. Окунан баран бу тохтен этихм барабын. Бу Россия дөн барта киренер буллади. Окунан баран биге эти эпитим курдук биге расстояние бит инфраструктура вот на хаулахан үрдүк болбатак болан бия бу информатизация кирерге рахан хос бола жаһаныбын. Окунан баран бу информатизация кирдана биге эти рах хатар улустар бит балыгаларыгар эти телемедицина бит эти олда боллар тохпот телемедицинская өңөдиенде рахтан заочная консультация битин барта сайында кирен бардана, конечно, бу бияка республика битер улахан типчити такыты.
эн улхан элбэх нехленелек сайсары поликлиникатын халаяган ди. Эди вопростар эми хедиптен эттекка нехленега төһөлбәтә, оннан медицинская үтнен качылды, итеме электронный генеттүгәр эхе тоңордугут. Бите хеттагыннан биһиги балыгабытыгар хаңаҗе тутулда тура. Ки барты билер. Иче сайсар тох сегилахтик барны стакатан катты дебит тутулда тура. Ол дебит тутулундагына, конечно, биһиги олоқпут тепче җаһаныбын бүгүнкү күннен биһиги балыгабытыр хеттон тынча ки көрүлгөн олора. Хеттон тынча көрдөрүнөр. Ол лихин ичи билген тутулдар дебитте нехиче тиере боложен эрасана бар. Кунан баран быйыл дебит кирдана, конечно, той чепчити боло. Тепче, медицинская оңорорго тепчети боло жаһаныбын. Планканай хамахтал бүгүн биһиги акцент бери битигер Жакускай кораттагы үһүс поликлиника главный браха Светлана Николаевна Давыдова ылжыктата. Биһиги Светлана Николаевнага форумга баран ситихилахтик кыттан келеригер үлетигер хамнахагар ситихилери багарабыт. Аныгыскы акцент бериге көрсөккә дик.